ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore di tibule hela ka go leba ditlhogo go tlhoka go ela kana go tshela ga dinoka tsa Thamalakane le Boteti go tlogetse dikubu di le mo seemong se se maswe sa letlhoko la metsi banni ba motse wa Magotlhwane ba rotloediwa go tsaya lenaneo la tšhema go itlhabolola mo go tsa metshameko setlhopha sa Bear Islanders se notile sa Mbalakalungu ka go lefela mo motshamekong wa ligi ya First Division Bokone wetso yo ranolang ka puya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikgannye tona wa lepata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti o solofetse go tsaya maemo a boeteledipele jwa Phuthego ya botsogo ya bo masome a supa le bosupa 77th ya mafatshe ya World Health Assembly e tla bong e tshwaretswe kwa Geneva, Switzerland kgwedi eno ya motseganong e le malatsi a le masome mabedi le bosupa go fitlha ka Seetebosigo a rogwa Phuthego eo e akaretsa mafatshe a le 194 ke yone ya konokono mo go tseyeng ditshwetso tsa lekalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba la WHO Phuthego eo ya botsogo e tsenweng ke matona a botsogo ke yone e tsang ditshwetso tsa go dirwa ga melao mananeo kgaoganyo ya madi le gone tota go tlhoma moeteledipele wa lekgotla la WHO gareng ga ditiro tse dingwe tse dintsi jaaka Dr. Dikoloti a tla bo e le moeteledipele wa Phuthego eo go solofetse gore go tsamaise lenaneo kgotsa thulaganyo ya Phuthego eo la bofelo lefatshe la Botswana le tshegeditse maemo ao e ne e le ka ngwaga wa 1994 ka tona wa botsogo wa nako eo Re Bahiti Temane me ga re tswelela re ya kwa bokoni jwa lehatshe le bagolwane kwa kgaolong ya Nhabe ba kopa dikhamphani le setšhaba go thusa go tlamela dikubu tse di kaeletsweng mo dinokeng tsa Thamalakane le Boteti ka jaana go sena metsi a noloe ke kgaupe se se tla morago ga gore dinoka tseo di bo di sena metsi a lekaneng mo pakeng ya dipula mme makadiba a ntseng a na le metsi e lone jalo a kgala kwa Ngaraga dikubu di ka tshwara lekgolo di kaeletswe ke metsi mo ebileng di setseng di tshelelwa metsi go tshela fa kwa Tshanoga gone mo nokeng ya Boteti le gone dikubu di le mo mathateng a metsi mo bangwe ba simolotseng go di thusa ka metsi seemo se ebile se setse se dira gore dikubu tseo le diphologolo tse dingwe tsa naga di tsamaile kwa mafelong a batho ba leng kwa gone a na le metsi mme seo se le borai ka jaana se kuketsa kgotlhang ya batho le diphologolo noka ya Thamalakane gantsi simolola go tshela ka kgwedi ya Phukwi mme go lebega go le kgakajana ka ebile go kaiwa e tshela ka bonya go tsweng jalo kwa makgobokgobo ne ke lemile green pepper eggplant le red cabbage mme red cabbage yone ga ke a e roba ka baka la dikubu e rile ke tsena ke lema e beta e jwa ke dikubu hela yote ne ke lemile about like 500 times 10 ne ke rekile dipeo tsa 500 times 10 gore ke boka yote na jwa ke dikubu ga ke a roba sepe with all onions ne le teng gotha ke ra ga ke a roba sepe go thelela o ka ya rona le ruo le nwa mo go yone e tshegeditse bojanala re ne ra godisa bojanala jwa rona jwa go pagama dikepe Batswana ba le ka go iphukisa phego ba tswa kwa mahelo a harologaneng ka nako tsa malatsi a boitapoloso mme re itemogela gore ke dikgwebo tse di phuthame le tsene re solohetse mo go tsone gore go ta phuphuma re iphithela re le mo seemo se se thata sa gore dikgwebo tse dingwe tse ke monka ditswetswe ka gore ga gona gore go ka tweng ga dirwa bo di-boat cruise jalo jaaka ne re solohetse le bone baeng ga ba sa thole ba re etela jaaka pele kana ba ne ba re etela ba lebile gore go na le go iketa go na le go ka dira bojanala hela jaaka ba ne ba dira bojanala ga ntse re lebeletse noka e ne re tshela ka ene e tshetsa phologolo motho le ditwe di jiwa tota mo nokeng noka ene e na le botswi matshwakga le sa itse wa motebe tse re tshela ka tsone mo nokeng di tswe dithabile ga kgosi a di badile ne re tshela ka noka e re gisa tse dintsi tse re di lebile mo go yone jaanong noka e kgadile e be ra gore ke gore bola lerue bola phologolo bola le tswela setho ga re sa tswa re mo botshelo jo bo itekanetseng
Fa re tswelela mothusa mookamedi wa lekgotla la mananeo a dijo le temothuo mme Lesedimoto a re go botlhokwa gore batho botlhe ba nne le seabe mo go rufatseng le go tsibosa ka tshireletsego ya dimela le gore di itekanetse go le kae ga mmogo le go di tlhomamisa gore jalo di babalesegile go akaretsa puso setšhaba le balemi barui mme Modo o gakolosa se kwa moletong wa go ipelela letsatsi la mafatshe la boitekanelo jwa ditlhare mono toropokgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale o na le ko Segopotso sa letsatsi la mafatshe sa boitekanelo jwa dimela se simolotse ka ngwaga wa 2022 kgwedi ya Motsheganong mme sentse se tshwarwa go tloga nako eo. Mo Botswana ke la ntlha ngwaga ono go ketekwa letsatsi le go gateletse botlhokwa jwa go nna le seabe mo go netefatseng gore dimela di babalesegile. Letsatsi la mafatshe-fatshe la boitekanelo jwa dimela le tlhoka mongwe le mongwe, puso, batlhami ba dithulaganyo, setšhaba ka kakaretso, balemi barui, mekgatlho e e seng ya puso, dipalamo, megama yo ikemetseng ka nosi ya kgwebo, go umaka di le mmalwa fela. Ke raya gore a re direng kamano e e siameng le puisano, a re dire mmogo go oketsa kitso le go tsaya dikgato go boloka dimela le go tlhomamisa gore dijo di babalesegile le go dira kgwebo ka pabalesego gore go nna le itsholelo e e tswelelang le go itshedisa ka pabalesego. The goals of the International Day is to increase the awareness of the importance of keeping plants healthy. Maikaelelo a letsatsi la mafatshe-fatshe la boitekanelo jwa dimela ke go godisa kitso ya botlhokwa jwa go boloka dimela gore go fitlhelwa lenaneo la 2030 la ditlhabololo tsa senelaruri la go fedisa lehuma, gape ke letsholo la go fokotsa bodiphatsa jwa go anamisiwa ga disenyi tsa dimela. International Standard for Phytosanitary Measures, commonly known as the ISPMs. Mo tiragalong e bana le seabe ba kaeditswe botlhokwa jwa go sireletsa dimela. I want to take this opportunity to stress that Ke batla go dirisa sebaka se go gatelela gore boitekanelo jwa dimela bo na le seabe se se botlhokwa mo matshelong a rona. Dimela tse di itekanetseng di na le bokgoni jwa go fedisa tlala, go fokotsa lehuma, go sireletsa tikologo le go rotloetsa itsholelo go gola. environment and boost economic development. Lefatshe leno le akgoletse go fitlhelela maikemisetso a lone a go sireletsa boitekanelo jwa dimela. Le akgoletse go atlega mo go nneng le mmaraka wa maungo a sikelonamune kwa Europe a tswang kwa polaseng ya dinamune kwa Selebephikwe. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. ba re ke modimong ko metsi ka o tlhoka ka tlhoka boroko ka nna lone ka nna ka o tlhoka go bolala jalo gore lefatshe la Botswana le solofetse go tsoga la amogela dikgomo tota di le 92 le dipudi di le 150 go tsweng kwa lefatsheng la Australia. Se ke nngwe ya maitlamo a puso e tsweletseng ka go a dira jalo go godisa le go tlhabolola mahama wa thuo mo lefatsheng leno. Leruo leo le solofetswe mo tsatsing la kamoso go sale mo mosong. Ke a rurihatsa kana ke ta go thomamisa taletso e mo tlotlegita utona wa lehatshe la Botswana Dr. Mokgweetsi Eric Kiabetse Masisi ene nga idira ha re bolla lenaneo la thuo le tlotlo go serwe gore e ta re ka kgwedi ya Motsheganong ele 14 2024 o ta ba amogela leruo la tsadiso kana breeding animals go tswa go lehatsheng la Australia. Yaanong ke hana go ta go supa gore ka boammaaruri Batswana betso tiragalo e tabe e diragala mo la bobedi yo tang mme re tabe ra amogela dikgomo di le 92 e le tsa mohuta wa nama di na le dipo di na le tse dinamagadi e be re amogela le dipudi tsa mashi di le 150 ka palo. Fa re tswelela mo tshekong ya go dirisiwa botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo ga ngwana wa dingwaga tse di kwa tlase kwa Odi, Magaseterata Lina Mokibe wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst a re lephata la bosekisi le paletswe ke go ntsha mabaka a tileng a ka thusang kgotla go atlhola sentle mo kopong ya gore re Samuel Sololwane a patelediwe go tsewa madi a mmele go dira ditlhatlhobo tsa DNA. Magaseterata Mokibe o tlhalositse se ka nako e a neng a tlhola kgang mabapi le kopo ya puso ka jana Sololwane a gana go tsewa madi a mmele. O nkutlwile Thamage wa bega. Magaseterata Mokibe a re mabaka a ntshitsweng ke lephata la bosekisi mo kopong ya bone a ka one ba kopang thuso mo lekgotleng go ntsha taolo ya gore mosekisi wa Samuel Sololwane yo a lebisitsweng molato a go thubetsa ngwana dingwaga di le 13 gore a patelediwe go tsewa madi a ditlhobo tsa DNA ga a utlwale. Magaseterata a re ba bosekisi ba paletswe ke go kaela lekgotla gore ke eng ba re Sololwane o thubeditse ngwana yo le gore ba lebeletse eng mo go mo amanyeng le molato
o ba reng o dirile. A re go ba motlhotlhomisi wa kgang e Detective Sergeant Molapo a ka ile fase tsa kwadisitse dipolelo mo basuping le gore ngwana yo o thubeditsweng o na isiwa ko kekelong ya Block 9 mono Gaborone go tlhatlhobiwa ke Dr. Mawazo morago ga tiragalo eo. Ga se mabaka a utlwalang go le kalo go ka kaela lekgotla gore le ntshe katlholo le lebeletse eng. Makastrata Mokibe a re go tla bo go se maleba gore lekgotla le tsholle kopo ya bosekisi fela ka gore ba bosekisi ba paletswe ke go ntsha bosupi jo bo tiileng. A re ba tshwanetse ba be ko pele kgang ya gore go ngwana yo monnye yo ditshwanelo tsa gagwe di utsweditsweng le go gatakiwa. A re go a tlhaloganyesega gore ka nako ya mosekisiwa Samuel Selolwane a tshwarwa go ne go sena bosupi jo bontsi mme fela bosupi bope fela jo motlhomisi a bo selang bo tshwanetse jwa lerwe mo lekgotleng gore o kgone go tsaya ditshwetso tse di maleba. Ba bosekisi ba ne ba laelwa gore ba boele ko morago mme ba itsise bosupi jo bo tiileng fa pele ga lekgotla gore kgotla e ntshe taolo ya gore a go maleba gore Selolwane a patelediwe go a go tsewa madi kana jang. O Nkutlwe Thamaga, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Wetso hale gona o tsuwang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television ka mosupologo. Banni ba motse wa Mokgotlhwane ba gakolotswe go dirisa mananeo a puso go itlhabolola le go tlhabolola motse wa bone. Mopalamento wa kgaolo ya Moshopa Manyana yo gape le ntona wa tlhabololo kgwebo Re Karabogare o buile seo kwa motseng wa Mokgotlhwane jaaka na bua le banni ka mananeo a harologaneng a puso. Ke segofetswe Makwinja o na le ko. Ragare o tlhalositse fa mo nakong eno go sena ope Motswana yo ka batlang seipatlo sa go tlhoka go tsenya kopo ya lenaneo la Chema ka jaana bontsi jwa ditirelo tsa lenaneo leo di tlhofofaditswe ebile dikopo di kgona go ka tsengwa le ka maranyane go heosa ditirelo. Ke batlelo lona e rale ya go kopa le be le belaela gore go ha ka nna ga ra iphitlhela gore re tsentse mo mathateng ga go nna ke lenaneo la ka ne ke bua ka bo isiphalela mangantseng a diteng. Ke eletso le tumelane ke gore batho ba Mokgotlhwane ga bana go sala go morago ga bana go tewa tsebe ke dipuo tse dingwe tse dintsi ntse le go di ka ba kgoreletsa gore ba kgone ba go le lenaneo le. Ba na le seabe ba lenaneo le ba kopile setšhaba go tsenela diphuthego tsa kgotla kgotsa ba ikela kwa diofising tse di maleba go tlhalosediwa ka botlalo ka mananeo a puso. Maikelo ke gore se ka wa nela mmotla ruri maikelo ke gore a dithuso tse di leng teng ka bogakolo di ja lea ka bogakolo di ja sida le makarana a mangwe o te a ene gore a godisa dikgwebo kana la sa mo go seng dikgwebo e re ga di ngwaga tse di thapelo bana ba ko pele go ba ya go e gole le wena o gole o le mongwe kgobo eo se se re approve le kana ra amogetse dikopo di le 82 ba ba neetsweng mo go fitlheng ya bona ranyana se se re approve madi a kry office ya kae mo kgaolong ya re yo ka metseng 963,552 le ka bona gore ke nnete Chama e teng Chama ya thusa. Ke lebogela lenaneo le la Chama mo go nna jaaka motlhodi yo godileng ke sala ke hupela ke nna le kakanyo ya go ka nka ipona ke tshotsa boleke yo nka ithekisetsang disubitsi go tlwaela gore ha ke tsere gore go na le madi a mabotlana la mantsi jaanong ke botsa gore a go tla go tsena gore ke tsere 20,000 a 6 months be se ke etse go ntwela. Bodiredi jwa makalana a Sida le Lea e ne le bontlhabongwe jwa phuthego e go tlhalosetsa morafe ka mananeo a puso le go fa baikopedi sebaka sa go tsenya dikopo tsa bone ba na le kitso ka tsotlhe tse di tlhokegang. Ke Segofetse Makwinja, BTV News, Mokgotlhwane. Go tlhalosiwa gape gore mmino le ngwao ya setso ke methale mengwe e go bolelwang e ka thusa jalo puso go tlhama ditiro le go dira madi. Mo godimo ga moo e thusa gape mo mohameng wa bojanala jwa ngwao jo bo ka thusang go godisa itsholelo. Lekana la botaki le bodiragatsi le ne le tshegeditse dikgaisano tsa mmino le moopelo wa Setswana e le tsela ya go kgothatsa banni gore ba tseye ngwao boswa ka tlhoafalo ka e ka ba boloka. Kitso Temane wa Bega. Dikgaisano tse ke segopotso sa letswa la motho mme ebile ngwao ke boswa jo bo tshwanetseng go tsewa ka manontlhotlho.
godimo ga moo dikgaisano tse di fa batho monyetla wa go itse ka ditso le dingwao tsa ba bangwe. Mmino le ngwao ga mmogo le bojanala ba ngwao ke nngwe tsela e merafe e ka itsetsang ka yone e le kgwebo. Jaaka re ke re bue gore kana tsholelo ga sa tlo e tla ikega ka ditemane hela e tla ikega le ka mohama wa go diragatsi se re le ka go le supeletsa le gore mme go diragatsi le bone go na le bokgoni ba gore bo ka dira ba na le seabe se bonalang mo itsholelong ya lefatshe. Se sengwe gape re le ka gone go bopaganya setšhaba ka gaetsho. Botswana ke lengwe la mafatshe a na le ngwao e emelatswang madi ke mafatshe a mangwe. Ke ka moo dikgaisano tse le tsela nngwe gape ya go tlhabolola ngwao ya mo gae. Ebile seo se ka fa sebaka sa go ipapatsa ko mahatsheng a mangwe mo go ka thusang go tlhabolola le go godisa itsholelo. Ke le re ha tsela Botswana le putulutse tsa mahatse a nna le ka nna ke nna go bone ha ke tsena sekolo. Dio tse dingwe tse di bona mo lehatsheng la rona di ne di seyo go telele yaanong ke le rotloetse gore lehatsheng la Botswana ke lengwe la mahatse a na le boleng a na le development kana ponelopele. Ke ne ke le go tlatsa gore go behela ha le ka diranteng ka bo tswapelo bonata le boikokobetso go mongwe la go tsisa lehatse la rona mo mbebeng. Bafenyi ba kgaisano tse ba re ba itumeletse phenyo ya bone ka seo se tsile go batisa mo go ipaakanyetsa dikgaisano tse di tlang. Hela thata mo e leng gore ke ne ke na le tshepo mabapi le dikgaisano tsena ke na le tshepo ya gore ke to go tsaya position ya ntlha. Re simolola practice ya rona ka masheta go feta ya ka ne re practice before re ta kwano ko ka Chicago. So ke sologela gore performance ya rona go ga boroni ya go ya ko pele ebile paakanyo ya teng ya gona strong go na le ya gompieno. Ditlhopha tsa mmino wa Setswana di rotloeditswe go tsaya dikagelo tsa baitsanape ka tlhoafalo ka di ka ba thusa go ipaakanyetsa dikgaisano tse di tlang. Kitso Temane, Botswana Television, ka Chicago. Wetso molotano gaurialo wa bo thobisa kgaitsedi ken tebogang sebetela go gofa dikgang tsa metshameko kgaitsedi. Kgaitsedi ka teng. Mothotjwe. Mothoke nao. Nya go mo le mothata ga itumedisa go monate gantsi ga ha re supologa hele be re kopana me ke tsa ke re o tshwere tsa metshameko tse di harologaneng. Ke tshwere tse di harologaneng me se gona sa me se go setletse thata. Okay kgaitsedi ya motho. Motsana sotlhe ka bagala ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwa Tebogang Sebetlela. Setlhopha sa BDF 5 se letse se buile kwa morago go fenya sa Dolphins ka 88-70 mo motshamekong wa borre wa Ligi ya Botswana Basketball Association o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Baisago University. Ryan Khangwenyane. Dolphins ke bone ba ntla go kwadisa basket ba etella pele motshameko o mme ba se ka ba tlhola ba leba ko morago ba hetsa kotara ya ntlha ba eteletse pele ka 25-19. Mo kotareng ya bobedi banna ba sesole ba itharabologelwa ba nosa go utlwala go fetsa kotara eo ka maleka 44 setlhopha. Mo kotareng ya boraro BDF ba tswalla fa ba neng ba eme teng ba tsaya taolo ya motshameko le go hetsa kotara eo ba itlhomile kwa pele ka 64-56. Maitemogelo a banna bao ba kwa SSKB a ba thusa go tshegetsa ketapele ya bone go fitlhela ba gapa motshameko o ka 88-70. It was a good game, I would say. We made a few mistakes. I think we made fewer mistakes. That's why we won the game. They made more mistakes, we made fewer mistakes. And I think we had more energy. We had better energy. So that's why we won the game. We had a good first quarter and a good second quarter. And then the biggest problem came in the third quarter when Rosé was in foul trouble and Butsila also got into foul trouble. And then tactically we had to shift and change. But our defense also was a problem. And then BDF had played well, very, very well in offense. And we had no answer. Mo maduong a mangwe mme ka matlhatso Diamond Bullets e fentse BU Saints 72-38. Spartans e tsobeditse Diamond Bullets 61-45.
fa BDF 5 yone e garaswantse Troopers ka 75-44. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Re ja ka go setse metshameko e le merataro gore le ke kgolwane ya Botswana Premier e bokhutlong. Metshameko eo ya tswelela ka la bobedi morago ga gore e sutele metshameko ya sejana sa Orange FA Cup. Ryan Kgengwenyane. Setlhopha se se mo maemong a bofera bongwe se se ntseng se sa dire sentle sa BDF 11 sa amogelwa se se gomagomediwang ke go rengwa ke selepe sa magagane sa 11 Angels se sone se lemogo wa bolesome le boraro go mabaleng a VTM Arena. The Camo Boys ba tsena mo motshamekong o ba kwadisa diphenyo di le supa, maleka a le lesome le ditatlhegelo di le supa, mme ba kokoantse dintlha di le 31 go tsweng mo metshamekong e le 24. Lekgamo le bananyana bone ka fa letlhakore le lengwe ba tsena 4 ba fentse ga 5, maleka a ferang bobedi le ditatlhegelo di le 11 ka dintlha di le 23 morago ga metshameko e 24. Motshameko o mongwe o kolobatse Sport Complex mme one o thulantse Security Systems le Masitaoka. The Alarm Boys ba ba maemong a bone ba tsena mo motshamekong wa la bobedi ka dintlha di le 35 morago ga diphenyo di le 11, maleka a le 2 le ditatlhegelo di le 11. Majatlhaga bone ba kotame ya bosupa ka dintlha di le 32. Diphenyo di ferang bobedi, maleka a ferang bobedi le ditatlhegelo di robang bobedi. Metshameko eo ke nako ya boraro mo tshokologong. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Jaanong fa re di garela mo go tsa League ya First Division ya Bokoni, setlhopha sa BR Highlanders notile sa Mbala Kalungu ka no go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Botswana Railways kwa Mahalape. Koketso Ramontsho. Motshameko o simolotse o le bonya jaaka dithopa ka bobedi di ne sa batle go bula phata ya go ka noswa pele. Motshameko wa ganela mo molegareng mme se sa dira gore go se ka ga nna le ape maiteko a go nosa go fitela di a boikhutsong ka lefela sethopa. Mo karolong ya bobedi ga se ba fela fa batshameki ba tsere ditelo tsa bokatisi sente ba tokafaditse tshameko a bone fela thata le fa nno ntse e retela ya re motshameko o tsamaile metsotso e le 82. Sethopa sa Highlanders sa sa eketa pele ka nno ya ga mogakolo di balatotse bakatisi ba dithopa tse ba supa maikutlo a farologaneng ka tshameko ya dithopa tsa bone. And for us it was quite difficult after dropping points in the past 2 games, kind of out of the race maybe, or maybe the 3 points will take us back. So it was not an easy game. The boys needed to be motivated towards the game. That's why here and there it looked slow, but at the end we are happy. We tried to manage it and got the 3 points of it. Kana football e na le ka hentse ka te ha o tshameka game ya football o ke win or lose or draw. So ke dio tsentse re tari di soloetse se team gore re ka draw re ka nna ra winner re ka start of football. Phenyo e ke a bora ba bobedi ya Stimela ba ba setseng ba kokwantse dintha di le 32 morago ga metshameko e le 21 ba le mo maemong a bothano mo lokong. Mo letlhakore le lengwe tatlhegelo e ke a bora bongwe ya The Green Giants mme ba tlogela ba le mo maemong a bofera bobedi ka dintha di le 24. Koketso Ramontsho, BTV Sport, Mahalape. Duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla wa re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka tebe ya sekgowa fela ka se se bakatla ke bisetse ka go kgaitsedi ya ke Benson go gakolla jalo se neng di go ga kwa pele o re bo gathata kgaitsedi ya ka bona spa ke tanki ke tanki la motho ka mme ka mo so dikweledi a bulo dikweledi a bulo go batla diponga re di bakanyetse di polish me re ba rute gore ba tsotse ba di mene yang ba ipakanye ka tselentseng le paka ye ke a mariga ba gore ba senkelwe le di pipa melomo gore ba kana ke haileng gore ba tle ba ntse ba go tlhola mo hikelanyana kana bogologolo nna ne re be sa letlapa o bo le phuthela bo tsa maontso o ithutahatse go tsametse wa thetse mo le botlulu amme ke ntebogang sebetlela ka matlametlo a gale mo dikganyeng tsa metshameko mme re pele re kgaogana ke bo ke gopole ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupolo go tlhoka go ela kana go tshela ga dinoka tsa Thamalakane le Boteti go tlogetse dikubudi le mo sebakatsatsing ka jana seemo sa metsi se le maswe
banni ba magotshwane ba rotloeditswe go tsaya lenaneo la tšema-tšema go tlhabolola matshelo a bone. Mo go tsa metshameko setlhopha sa BR Highlanders se nnota Mbalangalungu ka nnogo lefela mo motshamekong wa league ya First Division North. Wetso re diweditse ga go di fela nako ke yone e ya bong e le mabifi mme re tla bo ra kogela kwa go batepolopi go utlwa ka maemo a bosa mme re se ka ra lebala gore a re tšhentšheng la mo isetlerapa lone ga ko legalala ga le ya ko kgosing a nne kagiso. Betsu madume amogela seemo sa lapile sediwa ke Samuel Ramotonto sontse se lapisana kwa gompieno se supa go apogile go gantsi mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go bonala dibata tsa maru ka mosofetso re go bona le maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme go na le kgonagalo ya marotlhodi a pula mafelo mangwe a dikgalo tsa borwa bara botlhabakgatlheng kwene boro ja kgalegare le bokone bothaba mo mosoro sotse ga tsa 12 ko gantsi 13 ko tshane 10 ko jwane 10 le bone mo gaborong 15 ko Francetown 18 ko Kasane le Mao lesomele boroba bongwe ko Shakao mme mo tsekologong go teketswa go le tsiditsana go dikgano tsa borwa bara botlhabakgatlheng kwene boro kgalegare le bokone bothaba ka sekeng sa 20 le boraro go go 25 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go teketswa go le bothito ja 20 le borataro go go 30 mme fa re lebelela ka tsatsi le la boraro tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa bara botlhabakgatlheng le kwene go tapoga go le tsiditsana mo tsekologong ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone gone go teketswa go le bothito mo tsekologong dikgaolo tsa gantse le kgalagadi le tsone mafelo ka bontsi go tapoga ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le bothito mo tsekologong dikgaolo tsa Tšhobeleng gabe le tsone mafelo ka bontsi go tapoga ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le bothito mo tsekologong ko borwa ja kgalagare le bokone bothaba gone marata a thiba ka bontha bongwe ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone gone go tapoga mafelong ka bontsi go le tsiditsana mo tsekologong ka tsatsi la boraro mme mafelo ka bontsi go taeketsa go le bothito mo tsekologong ka tsatsi la bone na ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa tepoloapi a ene boroko. This is a celebration of the life and days of Kgosi Bathoing II of Bangwaketse people. He ruled the Bangwaketse from 1928 to 1969. Kgosi Bathoing II made a huge mark in politics during the 1960s and 80s. He became president of the Court of Appeal from 1985 to 1990. He died in 1990 at the age of 82. Tota go ira setshwantsho gore e re ba ba tla tswang ko morago bo ba bona setshwantsho o ka re ba bana ene tota tshiela ha re bua ka thuto re ka ha dikai tsa sekolo di tshwana le maisanto yana bo matsakgang bo makaba se a ileng a bona Bangwaketse ba tshwanwa ke gore ke ba tsene sekolo selo se se tshwanang dipogo tlhabologo ya loruo dipoo e ne bona monong ga Ngwaketse ka ene ke rakanya le ene thata go maatamela mo botshelong jame mo kerekeng ya LMS ka lobaka lo mme ka mo itse e le moobane wa kereke ya Lontong ebile e le molitsi wa letlole la kopelo mme ebile e le motho o tshegeditseng khwaere le go ya goga ya kopelo ya kereke. Kgosi ene nonogile thata kgosi ene rata thokgamo mo motseng wa yone. Well-known local sculptor Masilunyana Radinoga had to work with this committee to produce a life-size sculpture of Kgosi Bathoing II, popularly known as B2. Komiti ya Bangwaketse ne thophile go ka baakanyetsa selo se ba ne ba mthopha ha gare ga ba bangwe ba ba neng ba. The process started with some clay work that laid the foundation for a sculpture mold. Radinoga was provided with dozens of photographs as reference material. Here, he would pick postures and other important details such as gestures.
The organizing committee made frequent visits to the site in order to appreciate progress being made as well as to make sure everything went according to plan. Every comment was noted and acted upon. One of the moments captured featured a visit by Kgosi Sepa Pitso II. He would pay much attention to detail and even make reference to the miniature statue that was provided as sample. After making final recommendations, the project was taken across the border for final bronze statue production. The statue was officially launched in 2009. Thousands of people gathered to honor one of the founding fathers of Bangwaketse people. Today, this statue stands as a lifetime symbol that has found a home in the hearts and minds of Bangwaketse people. It is a celebration of a life well lived and a symbol of pride for generations to come. You're live with Botswana Tonight here on BTV. During the International Day of Plant Health commemoration held here in Gaborone, the Assistant Food and Agriculture Organization representative for programs, Ms. Lesedi Diana Modo, says government is committed to partner with different stakeholders to address plant health-related issues and to also ensure there is sustainable food production in the country. Let's take a look. We depend on plants for 80% of the food we eat and 98% of the oxygen we breathe, the fibers that our clothes